Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u sportski program Radio Televizije Vojvodine posvećen posljednjoj trci u DDOR šampionatu u automobilizmu nagrada NISA 2007. Za razliku od prethodne trke na Mišeluku kada je bilo 42 stepena, po prijatnom septembarskom danu okupio se nešto veći broj gledalaca, možda i zbog toga što su znali da će dosta toga biti rešeno u ovoj trci. Da vidimo šta nas sve očekuje. 6 klasa sa preko 70 vozača u 4 trke. A meni će prilikom komentara od velike pomoći biti konsultant, sekretar sportskog automotokluba Novi Sad, Goran Ratković. Gorane, dobroveče i dobrodošli. Hvala. Kako je organizacijski protekla trka? Fenomenalno. Mi smo se zaista trudili svojski nekoliko meseci da ovu trku zaista vrhunski pripremimo i zaista sam i ja lično zadovoljan i ostali aktivisti sportskog automotokluba Novi Sad. Evo, već imamo prilike da vidimo i prvu trku. U pitanju su klase Super Turismo ili automobili do 2000 kubika i klasa Super Production. U klasi Super Turismo nastupilo je 5 takmičara, a u klasi Super Production 7. Tako je. Da vidimo, u klasi Super Turismo nastupili su Milovan Vesnić, Zoran Timotić, Zoran Kastratović, Miloš Asanović i Miodrag Đamaš, a u klasi Super Production Dragan Stojković, Zdravko Jovanović, Radomir Đurić, Miodrag Marinković, Igor Žikić, Mirko Milovanović i Stojković Predrag. Jeste, 2 Stojkovića, 2 rođena brata u klasi 2000 Sport Production. Stariji Dragan je vozio Alfa Romeo 147, mlađi je vozio jednu staru Opel Astru GSI. Da vidimo i automobil Miodraga Đamaša. Tako je, Peugeot 406 ST, koji se već dugi niz godina vozi na našim trkama. Auto koji je već ovako zreo za penziju, ali dobro. Veteran za volanom u jednom veteranu automobilu. Za razliku od zveri od 310 konja kako vozi Milovan Vesnić. Jeste. Mada i taj automobil njegov je već jedno 4., 5. sezonu na našim stazama, ali zaista pred svaku trku, pred svaku sezonu vrhunski je pripremljen baš u servisu Vesnić, znači porodičnom servisu porodice, znači porodice Vesnić, otac Milun i sin Mikica zajedno rade na tako nečemu i pritom i održavaju i ostala takmičarska vozila, između ostalog Zoranu Timotiću su prethodnu Vektru prošlogodišnju održavali, od ove godine i Timotić i Kastratović su u Renault Lagunama. Da vidimo kako je trenutno stanje. Prvi Milovan Vesnić, drugi čini mi se Zoran Timotić, treći Miloš Asanović i četvrti Zoran Kastratović. Jeste, to je jedna sjajna borba za drugo mesto. Mikica Vesnić je malo pobegao, što je mislim i redovna jedna slika na svakoj trci ove godine i prethodnih godina. Nema, nažalost, Andreja Kulundžića da bar onako pripreti Vesniću, ali dobro. Koji suvereno vlada svaka trka, svaka pobjeda ove sezone i svaki put najbrži krug. Ovog puta rezultat sa drugog treninga Milovana Vesnića, minut 27:148. Tako je. U trci je najbrži krug bio nešto sporiji nego vreme pol pozicije, ali dobro, sasvim dovoljno da se naravno vrhunski izveze ova trka i overi šampionska titula. Da vidimo kako je stanje u Super Productionu. Prvi Dragan Stojković. Tako je. Ovo je opet Super Turizmo klasa. Prvi Dragan Stojković, prati ga Zdravko Jovanović u Peugeot 306. Tako je, Optimin. Čini mi se da za njime juri Radomir Đurić. Radomir Đurić u drugoj Alfi 147. To je jedan automobil koji je od prošle godine ovako napravio pravi bum u toj klasi. Do tada je superioran bio Peugeot 306. Međutim, pojavom tih Alfi koje su uvezene iz Italije, zaista jednostavno nema neke velike šanse ni Peugeot, niti, na primjer, neki BMW koji se ovde našao. Jedan BMW se našao, Igora Žikića. A naravno, Opel Astre su pre jedno 10 godina bile tu superiorne, ali sada više tu nemaju što da traže realno. Zoran Timotić, Miloš Asanović i Zoran Kastratović pravu borbu vode zaista za drugo mesto. Jeste, zaista pravo uživanje vidjeti borbu za drugo mesto. Znači, ovo je zaista jedna retka prilika, zaista i situacija da se vidi
u ovoj klasi, u klasi ST, da 3 automobila su bukvalno u takozvanom voziću, znači da su na braniku jedan drugome. To se vidi samo u ovim nižim klasama, u klasi 1 i 2 gdje su jugići. U ST-u je prava retkost. Oni se u ST-u razrede i bukvalno to su razlike po 5 ili 10, nekad i više sekundi, ali ovo je zaista bilo za uživanje. Dve Renault Lagune i Honda Civic koji ima volan sa desne strane. Sa desne strane, jeste, uvezena iz Britanije, iz britanskog šampionata turističkih automobila. Ovo je BMW Igora Žikića. Jeste, on je u klasi do 2000 SP. Znači, jedan ovako auto koji deluje lepo, ali nije baš konkurentan toliko za tu klasu. Kažem, ove Lagune su ove godine stigle, kupljene su iz Velike Britanije, nekad su se vozile u britanskom šampionatu turističkih automobila BTCC i to iz onih najboljih dana tog BTCC šampionata, kada su i Alan Menu i Jason Plato i ostali vozili, znači vozili te automobile kada su Renault Lagune bile superiorne i mislim da su čak, imam taj podatak da su te dve Lagune, odnosno jedna od njih je baš vožena na 3 trke. Evo, kraj trke. Kraj trke. Prvi Milovan Vesnić, 22, 27, 291. Na ovih 20 bodova. Da čujemo šta ima da kaže. Šta je Milovan Vesnić izjavio posle trke. Ja moram stvarno biti zadovoljan. Kako kažu moji prijatelji, 6-6. Stvarno, ove godine sam sve osvojio. Što se tiče kruga, imao sam i 6 pol pozicija i na svakoj trci sam imao najbliži krug. Što je za mene stvarno jedan veliki uspeh. Ovo je maltene nemoguće, ali eto, desilo se ove godine da sam uspio da izvezem sezonu bez problema. Auto je poslužio maksimalno i ja sam se spremio za ovu sezonu stvarno onako kako treba.